Nadagen sen daytoy rignak, tain kulbom daytoy ayan. Anya ka di nagpasula sa wemitan uwinas. Sa gitna kem ipalat amo agsasaynek daytoy puso. Tain ka inwaksi dayan ayat nga inkain kari. Tulagi pem tikan nito panawenta napnuan rago agsangsangit daytoy puso. Ayan ayat inkain kulbo nang namnama asyak laeng diin ka ay ayaten. Ngem siyak pinaybayam siya kundyakon pinanawang. Linaksid mo, linipat mo, anyan anak ranggas day tapuso. Apay biyag ko tain kulbo napudno nga ayan sinaktamtoy rigna. Nadagen sen daytoy rignak, tain kulbom daytoy ayan. Anya ka di nagpasulak sa wemitan uwinas. Sakit na kem impalak amo agsasaynek daytoy puso. Tain ka inwaksi dayan ayat nga inkain kari. Nulagi pem panawenta napnuan rago agsangsangit daytoy puso. Ayan ayat inkain kulbo nang namnama asyak laeng diin ka ay ayaten. Ngem siyak pinaybayam siya kundyakon pinanawam. Linaksid mo, anya na nagranggas day tapuso. Apay biyag ko tain kulbo napudno nga ayan sinaktamtoy rigna. Linaksid mo, linipat mo, anya na nagranggas day tapuso. Apay biyag ko tain kulbo napudno nga ayan sinaktamtoy rigna. Napudno nga ayan sinaktamtoy rigna.